أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوتنا يكي جي فرتوكا سيداي بديع زمان يا بناوي سوزدر يان كوما قوتنان بعربية خواه كلمات قوتنا يكي يان يكم. بسم الله دستبيكا هر خيرية امجي بوي قوتنا مبارك دستبيدكن. هاي نفسا من بزان بكو چواكو اف قوتن نيشانا إسلامية قوتنك وهايكو د زمان تمام موجوداتان ده وك ذكرو ورديوانا هگرتو بخوازي بزان بيكو. بسم الله قوتك هيزك چقاسا بيسينورا چقاسا بركتك كو داوي لناي لوی حکایا تمثیلی و چیروکا تمثیلی و متافورا هانه گوه بدیره بوی آوائی جه کسکی که بخوازد ده چولا عربان یا بدوی ده عربین بدوی ده سیاحت بکه لازمه که ناوی سروک عشیره ور بگره، سروکی قبیلاوان ور بگره داکو تیکه بن پاراستن و حمایتاوی و جه ایرشا شاقیان رزگار ببه و بکار به احتیاج و پیدوین خواه بجیه بینه بوی آوائی یانا دیکو بتنا سر خواه دی لهمبر دجمنو وان احتیاجین خواه کو بیسینورن پریشان ببه و نکار به خواه نل بر دجمنا بگره و نجی احتیاج و پیدوین خواه بجیه بینه. یها جبو سیاحتک ریویتیک وها دو کس درکتن دشتا عربان یا ویگاوی یانجی چولاوان و چون و صحرای هانه یک جوانا دل نظم بوکو ناوی رئیسکی یه سروککی گرت یه دنجی قربو پوز بلند بو ناوی رئیس یه وی قبیله هانه یکو حکمه وی لوی چوله درباس دبو نگرت یکو ناوی سروک عشیره یه قبیله ورگرت لهر داره بسلامتی و برحتی مشیه لريبركي راس بهاتانا لكلشكي راس بهاتانا دقوت از بناوي سرك عشير دقرم از دبني حماية وفارسناوي دما دفدبون بلا خجي بدكرن ودشون هكا لكونكي راس بهاتانا بشنا بني چادركي بوي ناوي مبارك رومد دقرت قيمت دداني يعني هم احتياج نخا بيكاني هم جي إيرش وشر وخرابية وان كلاش ونباش وكسن كو زرارمند زرار ددن رزقار بو رحابو لي او كسي بوز بلند دي تمام سياحتا خدا جبركو بقواتا خوا باور بو بوزي بلند بو دقوت از بخوا تيرا خدكم بيدويا من جي كسا كيرا تنيا از دقارم احتياجي خواجي بيدوين خواجي بجي بينم وخلا همبر دجمون و نيارين خواجي بپاريزم نخوا او مروبي هاني دوي چوره دا راستي الرسواتية كقلك مزن هات هم ويشيلاندن هم هر همبري هر حادثة دو ترسية هم جي جبركو بيدوين خوا احتياجين خوا نكاري وبجيبا عنيانا پريشان مابو يعني رويتية كقلك کو دل مرا پی بشوته ده همان گاوی دجی تبیجی والله حق کربو چما کو ده دسپیک ده پوز بلندی کر و ناوی رئیس وی عشیره نگرت و نکتا بن حمایتا وی
ها أي نفسا من أبا متافورك بو أبا مثالك بو جبوك أم هناك إخوان نزيكي تيجهاشتنا راستيه بكن تو او ريوية هاني او يكو دركتيا ري سياحات دكا دوي شولا هاني دا دوي صحراء هاني دا اف دنيا هاني بخوا صحراء كام عاجز بون وفقير بوناتا يعني لهمبر حادثيان بطاقة بوناتا وك مثال لهمبر ميكروبكي كنت كاري خراغري نخوش دكوي وج ميكروبكي تا او مبجن او يكون دربي قواتاتا كو زيدي قواتاتنا تا وانا مبجن وك جالاكسيان وك ستيكان وهكذا همو وانا زيدي قواتاتنا تو نكاري البروان و ببارزي قواتاتا در باستكن وفقير بونك بيسينور بترهايا جبركو تو بآوايك مكمل هاتي شكرن احتياجياتا جي ام دكارن ببجن بيسينورا دبيكو كائنات خدمتاتا دبا جبوكو حياتاتا يا ايروج وها بريكوبيك بكاربا بمشا احتياجاتا بهبونا تمام كائناتي هيا دو نقطة كده نخوة هم عاجز بوناتا هم جي فقير بوناتا بحدو بجمارة دجمنو احتياج انت ديسا بشينورن مادام كو هيا نخوة ناوي مالكي في تشولو صحراء هاني كو تشولا دنيا قصد جي ناوي وي بقر وديسا مبجن ناوي حاكمي ازلي وربقر يكو حكم دكا حكم رانياوي لفيدري درباس دبا نخوا تاكو جبو شامي بقرين داكو توج پارسكتيا مبن جبوك تجلبن هر تشتي دستي خواه نگري جبوك تو پريشان نبي وهمبر او حادثين هر حادثه كو قواتها درباس دبا جي نكوي ترسي والبروي نرجفي تو دوي باوريه كويكو يكو الفي صحراء حكم دكا حكمي درباس دبا هيا يكو تو اني هبوني كو تمام بيديوي واحتياج تجي دستي ويدنا باوايكي بيغومان نهاج بوتا تداريك كريا بفي اواي دبي تو نافي وي سلطان ازلي حاكم ازلي ور بقري تاكي تو لهمبر حادثيان نرجفي جترسي ومبن بانديشيا بيدفي اخا كنت نكاري بجيه بيني بريشان نبي او قوتنا هاني كلماك وها مبارككم او عاجز بوناتا وفقير بوناتا يكو سينور وحدود جيراتنا دبن دو شفاعت كار مبن كيم طاقتي تو الهمبر هر تشتي ما قاف قاد جي قوت ميكروبكي تو نكاري خوا جي محافظه بكي بباريزي او عاجز بوناتا تا دقهينا بردري قدرتا خود تعالى تو دري وي قدرت دخيج برك تو دبينيك قواتاتا تيرا تشتكي ناكا بسري خوا ديسا وي فقير بوناتا كنت دبيني احتياجاتا بهر تشتي هي لي تو نكاري جبر خوا تشتكي جبو جيانا خوا آماده بكي او جيتا دقهينا بردري رحمة وكرمة خود تعالى ناخوا بون دو شفاعت كاري مقبول تا جهاندن بردري قدرته وتا جهاندن بردري رحمته ان شاء الله تعالى تبقى اوايكي مخلصانا لي بخي او دري دي جترة دي جمرة فبن يانجي دشبها وك وي كاسيكي كو دا عسكرية دا قيدا خوشي دكا اما بيجن خوا تسجيل دكا دوي دري دا پشتا خوا دا قاوتا پادشاهي و لسر ناوي دولتي تفدقره ايدي تو پروا و ترساوي جي كسي نامينا دي بجا سر ناوي قانوني سر ناوي دولتي هر كاري دكا لهمبري هر تشتي داياغ دكا دكاره بسر كبر ما دست بيكي دا قوتو بو تمام هينان تمام موجوداتا بالزمان حالي خوا يعني هر هنك بالزمان قال ايك قوتن هي اي حالي خوا روشا خوا بتفقرين خوا بسم الله بجا هر تشت دي بجم بسم الله يعني هر وكي كو وان كاري كو دكن كو اگر قدرتا الهي نبونا نممكن بو كو بيك بهاتا رحمتا الهي نبونا نممكن بونا كو دركتنا هبوني بوي آواي بالزمان حالي خوا بسم الله دي بيجا ما وصايا ام دو پرسن يعني بله تو چوا ببیجن ببینی که مروفک هات
تمامی خلکی وی باجار هانه در خستن دربه امرک داوان ناخو تو باشه دیگه جی که او مروی هانه نه بسری خویه بلکه او مامور و فرمانبرکی سلطانه حاتیه بلگوری فرماناوی امی بیجن تف دگره فرماناویش خلکی وی داری را راگهان دیه لو من که تف لی گهداری دکن هستو خوار دبن و تف امی بیجن لبر وی فرمانا کو جدوی وی در دکوه سر فروع دکن سر خواه دتوینن بله هر تشت لسر ناوی خود تعالی تف دگرکو بنیره او تخم و طوبین پچوچک و بارین میاد مینا چیا لسر سر خواه هردگرن طوبکی پچوچکه یعنی او اگر که پشتا خانه دا وی قدرت الهی چوا وی دارا میودارا عجیب 20 متر جانا بلند به دکاره لسر تخمکی امی بین لسر وی برنامه هانه تمامی وی دبره هانه عرضه هانه وان قانون در دور تیخ خدمت خواه و می بیجن وی هبون خواه نشان بده هر وقتی گوشت نبونه چوا قرار در که هبونه اگر او قدرت پادشاهی آزاد زوجلال لپش وی تنبه ناخواه هر دارک بسم الله دی بیجه بناوی الله دی بیجه جه خزینه رحمته هم بیزا خود جدکه و تلکه وکی تبلغانیه دکه پیشکشی مدکه رادگهینه بر دست ما محتاجان هر بستانک بسم الله دی بیجه جه میوی و فیکین جهه حمود عین هنگامی ده دناو همو عین آخی ده به هفودوره لی ویتامین جهه زبش لآلیه کی ام بیجن تعلق و پتیغ لآلیه کی عجور لآلیه کی قطی لآلیه کی خیال لآلیه کی و ها کزانی بدهان جوره ده او که ده یک ترشه یک شیرینه یک مزه وانا تدی پیشکشی ما کرد ده همان مطبخی ده وان تعمل جهه دکلن طعم خود پاريزن جهه بونا خود پاريزن هر یک دو فیدا خویا جهه هیا وی فیدا داریا خویا جهه جواز ده پاريزن پیشی مدکن نخوا وانا هر یک بخوا بسم الله ده بیجن وان طعم لذیذ وان خوارنین خوش چیز دوان ده هیا ددن رادگهینن بر دسته ما محتاجان دیسا حیوان مبارک وکای دوا وکای امی بن هشتران وکای میان وک پز وکای بزنه وان حیوان مبارک بسم الله دی بیجن بناو رزاق جناب ریخی و جناب خوینه وی شیر خوش زلال طعمدار و فداوی جسمی رهیه تقدیمی مدکن بله رهو ریچالین هر گیهایکی هر دارکی هر وکی فرمانا فقل ندرب بعصاك الحجر گهداری بکن و ده وان رهو ریچالین خوی نرم زکی وان کورین حشک کو بدستی خو مرن کار وان قل بکه وی آخو وان کیسکن حشک دیسا لوی دریخه و درباس که و دبنه وی ده هر وکی امی بیجن چواکو شاغین وان گلین وان لهوای بلاف دبن دوی راحتیه ده دیسا او که خواه ایمیشین خواه بده میوین خواه وک پتاتان وک امی بیجن سرین پنجار شکر و ها کزا بنا عرض کن دوی دره ده داینا وانا نشان ده کو اوانا نبسری خانه جبر کو صلابتک حشک بونک هیه لبر وان او کانا و دبه دکوه بینه فرمانا وان دیسا ام دبینن کو حیوان مینا او کانا می بیجن یعنی دویان وکای بز وک چیلک وکای بزنان فرمانا خود تعالی گهداری دکن وی امری وکای دبیجن بسم الله بناوی الله تعالی دماک وی امری و فرمانا هانی گهداری دکن تو دبینی کو دبن کانیه که جکانیه رحمتا نعمت خود تعالی و فیض و برکت نعمت ام دبینن کو بر بمبا دهرکه نخوا او حیوان هانی بخوات اخوار نکاری بون جناب برا حاشا ریخ و
خوينه وان نعمتهم كوش مرا فيدا وان هيا ما بي خالي دكن وام محتاج وان كو بجهاندانا بر دستي ما ديسا او هلگن کو بمهان خلبر وی تاوا هاوینی آگرم 30-40-50 درجه بمهان را دگرن هر وکی کو فرمانا جبو ابراهيم عليه السلام هاتيا داينه کو وی نشوتینا وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم يعني دوی معنی ده اي آگر يعني جي آگرو لبر همبري ابراهيم نبا صار وسقم جيرا ببا وي نشوتينا جيرا ببا سرما ببا هنگاي كو وي نشوتينا بوي آواي هر وقت وي فرمانا هاني گوداري دكن لهمبر وي گرما هاني حياة آخوا تدناري كو بمها زنديبون و جيندبون آخوا ده پاريزن اوانا ناخوا هر يك بزمان حال آخوا بسم الله دي بجن او سبب پرستين كو هري بيتر آخوا بصلابته بخورتبون و حشكبونه پشتاب خدنه و دیسا بشواد باریه پشتاب خدنه وان هر دو قوات المزنجی تی نشاندانه کو و ام بچاوی خود بینه کو دبنه قدرت ده دبنه امر فرمان ده می بجن وانا تفدگرن اگر کو فرمان نبه سبب نکارن زوراوان ببن نخوا امیجی بخوا مادام که بسم الله ده بجه امیجی وقت باوایی که معنن بسم الله ببيجن وهرتش خوا دماكو امي بنوان نعمتي خدي تعالى رادقينه برداسي ما هروكي بيجا بنا قاوات لام بخاتي رابي اكيناك از بخا از نچي ما دبستانا شير كو اشير شيكم اشترى تشيلك دماكو شير خوا يانجي ميو بازو حيوان ديتر كو شير دوان هيا بيشكشي دادكن اف نه نرا من لي يكي اف هنر دايا دستي من اف نعمه دايا دستي من داكو از جتر رابقينم دیسا می بجن او گیهای کو فرنگیان یعنی باجان سور یرش ایسود و هكذا رادكينا شبشان خياران قطيان بحزاران نعمتان دقينا اوانا نحو نري منن يكي اذكر ما خدمتكاري وي ضعيفم بلنغازكم اوانا هديين رحمانينا پادشاهينا كوج تراهاتنا دويتو ويجي بيرنا كيتو وي بيني براخوا حمد و شاباشي و سپاسيا خوا بدي وي داكو تمام حياته تشرشوية عبادته ده در باس بنخوا حتى او انسان كو او كسين كو باواي غفلانه كو بناوي خودي نادن تاج دست وان نگره اوا دفر ده يعني وك نتشتكي ظاهريه يعني دماكو تشتقرت دفي او قزنجك بن بجن فيداك بدس خصنا وي قزنج و فيدا هانم دفي د تشرشوية اخلاقي ده جبو بدس خصنا نعمتك جي نعمتين خدي تعالى مقدسات بخا فيدانك وان سببانا بخوش بخا نخدي نعمتانا سبب مسبب اصليك او سبب خلق عنديه او نعمته تشتري كتب خو محتاج يود بين خلق عنديه خداي تعالى جبو بدس خصنا وانا جي مقدسات بخا فدا نك رزابونا قديم مالي حقيقي اما بجن مالك الملك واندا نك او وی بریشت بعدا وی مبتر رضای وان دا کرد هر تشت وان دا کریه نخواد وی ام نکبن وی غفلت هانه جوان انسان غافل جی کو لهمبری نعمتك بچوچک دخوازن مقدسات تبکرن کساتیه تبکن کولین فکر و رامان و او کافه هستول بروانجی خوارنک قناعت خواه بهندکی بینه لی دوی چرشوه حلالیه ده چرشوه قانون الهی ده بمینه برسك خوشك دبي او سبب انكو ميناني كارين تولا كاريه دكرمه بيجن نعمت رادقي هين انت ليه ام حقك دنوان يعني ما بيجن ام خدمتك دكن يعني حقك دنوانا جبوك وان نعمت هاني بدست بخينن باشا خدي ما جنا بخنا او تشجمع دخوازه ايكو او جمع دخوازه ربي ما كو جمع دخوازه دست بي كده ذكر بناوي بسم الله يعني يا ربي از زانك اف نعمت جتا تا از قصد كردما احتياجا من بجهديني از بناوي تا ورد قرب دس قوتنا بسم الله تو دديني شانان كنت ند غفلتي داي هاي تا جتا هيا جخدي نعمتان هيا تو زانك كي او هدية الهي جترا شاندية هاي تا هيا ابا ذكرى داويا ودا اما بيجن تدبيجي الحمد لله شاباشي ابخا تو خاصي الله تعالى دكي پسنداني خاصي الله تعالى دكي
او جي اما بيجن شكرا تشكراتك شاباشيك دو اورتيجي دا تفكر اما بيجن او بروسيساكو او نعمتي هاني تشيبويا جتوبك اما بيجن دارك خلقان ديا وبحزاران نعمت بشقريكي ويبا قولي ويبا دالقان ديا اشترى شان ديا اي دكارة تريبا دكارة سيبا دكارة نعمتك جي نعمتين الهي با تو وي دستي الهي دوردا ويت تمام وان بروسيسك وك سبب على جدر بدا خويا دكن تو دستي قدرتي د پش پرده ده دبيني كانيا رحمتي د پش وي پرده احتياجان ده دبيني افجي فكرة تفكرة حالتي احساني مرا بفي اواي بدست دخينة يعني جروشة غفلتي او دبي خلاص دبي باشا ايجا بفي اواي مرا شوا دكه تو دزاني كو فانا جخزنا خداي صمد هر كس محتاجي ويا او بخوا نم محتاجي تو تشتكيه جوي خزينه امي بيجن بيداوي دهركن استاذ مثالك عجيب دبي مثلا تو نجي خدمتكاري پادشاه کی کو هدیه به دست ویشتر خاطیه تو نگی ماچی کی من داری ببی و تو خدیه هدیه دیاری نینی بیره پا چخواسا غفلتك مزنه و هرنجی و نعمتين کشترتين تو سبب ناس بکی تشکر خوا پیشی وان بکی شاباشی خوا پیشی وان بکی لخدیه مال اصلی الله تعالی نینی بیره پا حساب كتاب خوا لگوری وی نکی رضاوی قیمتك ندیه مبجشتر راضی بیا یا نبویه شو قاسا روشك نخوشة وزيتك كنا لايقي وزيتا إنسان عاقلي بير دبا هش تشتاق هنا شو قاسا نلايقي مقامي وي بربرغانية أو إنسان خانية نخو أجر كجارك أم تشكر بكن جي سبب حزار جاري دبا أم جو خديه نعمة رم تشكرين خو پیش بكن بفي أواي دبي إيجاري أمي شبكن اگر کو ام نبن احمقه کی جوان احمقین بوی رنگی دوی امجی دماکو ما دا بناوی خود تعالی بدن خود تعالی ده سورة بقره شد بجه و مما رزقناهم ينفقون او تشتيكو ما رزق دايوان جوي در دخن بيكم منته بدن يعني او دزانوكو مال اي خود تعالی نعمت اي خودنا و او جي وقت مأموركينا كارمندكينا جوان نعمت الهي لإنسانا پارو دکن بخیلی ناکن دست نادن سر دزانم او خزینه رحمتی بردوام هر دهرکه لو ماجی بدای نجی که بنابه بالعکس تزکیه دبه بهتر دبه و دیس اما گوت به ناوی خود تعالی جی ویچه بکه دوی بگره جبر کو نب ناوی خود تعالی بدکاره به حرامی جی بگره بریه که الهی ورزخی وره لی دکاره چاب برشیبون آخه لری حرام جی بگره یعنی رزق دبن دست خدا بجوینه کم بکنه ناوی خود تعالی جی بگره یعنی در چرچوه شرعی ده رضا خود تعالی ده قزنجه که بوی آوایی بکه و دیسا دوی به ناوی خود تعالی دست بکاری خواه بکه شوا حاکم بک به عدالتا الگور عدالتا الهی عدالتی بکه ریوه برک به لگور که خود جی راضیه بشفقت و مرحمت و انسانیت همی بجن بی انسان را تف بگره بوی آوایی و ناخد وی گاوی اگر که ام سر ناوی خود تعالی تف بگرن سر ناوی بدن سر ناوی بستینن حمو حياة ماج سريع حتى ضوي دب حالة تفكره حالة عبادته حالة غفلته جو حياة ما درد كبا تمام دخيل ما حتى خوامج بإذن خده دي وك عبادت وك عبدتي بيتا قبول كرنا نخوا عبادت الأصل قدام دور پیش کرنا وقت عبادت جي ناو تاني وقت وان چار ركت وقت چار ركت نميجن دو ركت نميجن سي ركت نميجن بالعكس جيركي ام چاوي خوا دكن لحياتي حتى نكم لسا شعبي وخال خوي دقرن تمامي تشتيك ام دكن دورده عبادت على قادري بحمو فان كريار ما بريار ما قوتن ما هلوست ما هيا خذ تعالى ده هر روشي ده هر حالي ده ما بك جوان انسان كو ربي خو دبيرا خدا دينن بسم الله دبجن بنابي بيتاب دقرن ما جوانا بقرينا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.